Let us say, na the first lady level den day. I can't remember about Mammy Kuna. What do you now we can no cause say. Oh, Yamia Dom. So when you say we can end my tongue. We are meeting me. Yeah, manage. Be a very fine. I would do ding. Away. And no be catch them say, hey, I don't know why I do. So I know who and I'm saying, just say, you man, why I'm very fine. Now, I fear, and ne, you pet, Uber, we are what to say, your fresh fish be grandma. Why, grandma. Grandma, they say, no, what do you say? You will soon nama your friend or grandma or Sanam, yes, so we are winning. Say, you pay a independence square. Sir, and then a ministry of fishes and aquaculture, and then I sassy. Say, and then what, Sina? Oh, independence score, Matron Safra, Farif across Ghana. Yes. So more than no bad fish and so be a wound. I am crying. If you are your grandma, you know, and also Benyina che enti da no me kire finance FA na your maba we feminist officials by and say yes from my grandma na dey me interest to be say no ma hu grandpa no so grandpa dey da bi grandma no ma hu nti ye ne wutie me a me pa cho bomode na fa basket no e ho so fresh and kasa fresh pa and no more dey pa in the independent square ministry ne ye mani age ho and I think say will be a year say beboa na win official kura che do do bia ho cassava ne ho cassava ya do na so ye di free yi na on se fridge mu a be ko yi bare ahodin bi anim we di fie de e ye na no pe ya ye sase fish ahodro say almost fishes ne dia wo ba na be hunu different types e bia ne din e na ne bo so be ye fusan so mo ne o ma afarefo na kasa wo say we bi so mo said aye fish farming no o mo de ba enti no ya chom se ye beba enti no mo reserve grandma ma ye some me ka ne enkotu bi ye be fa ho enti na ye independence square e na ekoso anopa ana ya hyase se na na wiase nyina ye de ka fishes ho asem enti mesre ho enti mpo eda so no se ye bo ye blue economy ye nsuwa no ye poni ade ye bo ho ban na weekend no sete mani opidi no fante no anya de o na mo no ade o ye toto tilapia na be hwese de mema katachie winam stika deputy minister trade because mani opidi ni hanu o matimi aka o mo ni hweka o za ba ko ye tre ya na ye tu if you forget it mani opidi ye de ye adwuma do do no ba de we ye toto tilapia ye de wini ye enti say no ye o ne nkase ha if you ko ye ni be so ye be hia na so ya interview because me nyu ni opidi so be nya wa no pay me ye so de bebom enti e me yesa na me ni ho judge ni nyina ka besa ye biem me da say na nkomo no kra me so wadi dada delegate obokrata na dia ba licensure exams teacher fo die wodi abada de ntime nkomo kese na yesi MPs wo mo nsesa wo mo su ye speaker na dia self to no ma wo mo pay 3 dia su no wo kan ye democracy no I said se say kononom ne ade no na ono ye speaker nti ene wo de mamra hwebedwafo wo mo attitude even house ho kra no bi a yato aba yi wo emra wo pe na aba wo ba wa ye late ne sa suban no speaker hu ne se wo se mra hwebedwafo ye sesa ya dwene e de free hu nti ho asam so eno no ora atachia so na wo ne wo mo epese wo mo tietia ye electrochem ho hyehyɛ no sabotiers no wɔsrɛ mo ntwom ho free hɔ kra na aban no ama wɔn go ahead sɛ wɔn nya adwuma no ho asɛm ɛno no na wotwe wie ye nso ɛna ɔba pani ma me Theresa Abakofoɔ ye pɛ no kra bre kra nti awurade a wɔde no fam ye no wɔnye no nto no kukumo na wɔ nsɛm foforɔ mo kra ne ya yɛte we yɛda so te saa nsɛm wei wɔ page 6 delegate obokrata papa wanya mfie aduosia ne akire ne mpana dada akora nyese ne mpana current mpo ne mpana dada ene wono akohwe ase da gu ne so ene yesi yedi asem no wa isi wotakwa ho yedi asem be ma si ne kire ase anam se ya ahwe be ma wontumi a wana so kofa tena de hwan Enti ukomu detail page 6 the obokrata na dia ba eno ho asem no Ghanaian Time the obokrata na nie na wo page 11 no na Ghana needs $550 billion for energy transition strategy in the next 40 years ya mampani nanado oboani mu ha be men munyamfo den ewa ha na why enso yeso wo ma target about 20,000
artisans one more ba be kire won sa no nwuma no ne ade nti won ma bie registration no me so won sa no nwuma bie anu a fa ho ko hye waye enhyehyɛ mu na so nya mu emfaso now see we've not managed our economy well when I say Catholic Bishops Conference for page 11 eboani mo ha most reverend Jemfi and eboani mo hey ye economy ne de yenye ne yi eno ka ho ne ba bia ene ya ba bedu enti ho asamanim samfoforo bi jebre na kenkan daily graphic the obokrata no so de aba waye enrolls 20,000 artisans for training no woko page 29 ya eno so ewo ho NCA so na ye say one more away 2 awards at African Digital Economy Awards eno so page 16 and 65 wo bodura ho no ma eno so ehun nsem eboani mo ha support proposed measures in budget. Finance Minister shown a date to parliamentarians 2023-2024 budget one more engine to share who do not buy a diabano and then also all cast woman into Abraha and other one crat animal and some near anymore and also midi ebesi and to me gemudi amount na fe Dwade no to aso no so ode amaye nti meda se obafia papa bi nyamenyo kese no pe ho efe papa ti be ba me yimfuni oi ye be yimfuni